indvodzana yaTimaeus. Yeah. Ligama lelithi Timaeus lelisho ukuthi a nobody. But Timaeus wathi kufa kuthi ngiJesu lo londlula kokhumbula bekangaboni but weva ngoba bekanede indlela futhi nemlomo nevoice bekanayo akuzange kwamvimba ukuthi angammemedi kuJesu ngoba bekangaboni bese kake weva ngaye bakhuluma ngaye ukuthi Jesu uyaphilisa Jesu uyasinzisa wenela kufa kuthi ngiJesu lo londlulako wamemeda lithi beka seJericho sekaphuma khumbula iJericho ngilendzawo le kwadzileka tindonga takhona ngenxa yemsindo kuthiwa ngaleso sikhathi leso umsindo eJericho wabhenwa kuthi sekude umuntu lekumele ukuthi amemede kulendzawo leyo ngalesimo lesike sendeka sebasaba ukuthi kungendeka umuntu nakade bangamsindo kudophindze kudzilike futhi but Timaeus akazange athule wamemeda kunjalo noma sebashido ukuthi la kulendzawo leyo umsindo awubangwa but yena wamemeda bathi kunebantu labe bamkhuda bamthulisa bathi ungamemedi hayi ngoba ukuthi Timaeus bebamthulisela lokho ukuthi basaba ukuthi kutodzilike bebadi ukuthi once wamemeda Jesu simo sakhe sitontshintshe kunebantu labe bajabula ukuthi yena akaboni nokuthi naye uyinobody ngoba bekayisani yenobody bekangandiyo bekanganegama lelihle kuleyo ndzawo but yena watendela musa wayomemeda Jesu wathi Jesu indodzana yaDavide ngihawukele khumbula ukuthi lo musa lo lathi uyawudzinga kuJesu indodzana yaDavide indosemusa lo Davide wawunika Mefiboshethi ngoba Jesu wayindodzana yaDavide naye wawinherita lo musa kuDavide kungako naye wakhona ukuthi awusebenzise lo musa kuBathimias Mefiboshethi wazuza musa ngenxa yokuthi ngenxa yababakhe Jonathan ngoba Jonathan bekendela okuhle wentela inkosi Davide ngiko lokwenda ukuthi azuze musa but nangu Bathimias bakwakhe is a nobody but naye namuhla uyamemeda umemedela lo musa lo wathola uMefiboshethi yena akazange awuthole lo musa ngenxa yokuthi kukhona lokwendekile kude lokuhlelo kukekwendeka kunebantu abathola musa ngenxa yemithandazo yebatali babo ngenxa yemithandazo yelibandla but wena namuhla loyo musa loyo awunawo suka umuntu imemedele ngoba usane voice unemlomo wokuthi ungamemeda nawe lo musa lo ungawuthola namuhla ekuseni kuthi wena yiwaye nobody akusho lutho lo Jesu wayiva lempumputhe nayimemeda wathi kuyo abambili nanoma ngabe bebamthulisa the same people labe bathi kuye uyarasa akathuli ngibo laba ngashara futhi bamnikisa kuJesu ngoba phela Bathimias angaboni bekangathi ukuthi Jesu ngaku-just bekamuva kuphela wenela ukuthi akabi abambida biye kuye baphindze bona labe bathi akathuli bathi uyakubida bamnikisa kuye Jesu makafika wambuza ukuthi ufuna ngikwentele ini khumbula bebayinobody bebangakadumi ngalutho bekude lebebanako emndenini wakhe ngenteka bebahlupheka bathakazange athi kuJesu ngicela imali noma ngicela ukuthi ulungise likhaya lakithi bathi wethi ngicela ukuthi ngibone wathi Jesu kuye hamba ukukholwa kwakho ukusinzisile Bathimias nakavule kalamehlo akazange wagijima waye ekhaya kubo wabatshela ukuthi mina seniyabona walandzela Jesu ngoba lo musa bekawuthole kuye ngoba bekade ukuthi uma uyolandzela Jesu konke kuyohamba kahle ngenteka kuvuleka kwamehlo Bathimias kwantshintsha simo ekhaya kubo khumbula umuntu longaboni kuyafana nokuthi akadili lutho ngoba kude la ngakwenda ngeke azasebenze ngeke azende lutho bathi base ngavuleke emehlo wabuyela emuva ekhaya kubo wayosebenza umndeni wakhe wantshintsha nawo waba neligama lelihle nanoma ngabe bebathi bayinobody kangakanani nawe namhla ekuseni ngenteka kude lokuke kwendeke emndenini wakhe ngenteka abatali bakho abazange baba nemthandazo lebawu-investa ukuthi namuhla into kusebenzela but ngoba wena une-voice ungawumemeda nawe lo musa namhla ekuseni ubese sokuyawuthola haleluya ngicela siye evini lenkosi ku-1 Samuel chapter 1 siyocala lapha ku-verse 4 moya oyingcwele yehla phezu kwami mesuthuma imvuselelo kimi Nkosi moya oyingcwele yehla phezu kwami mesuthuma imvuselelo kimi Nkosi
Yethu ku First Samuel